صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكتير وعالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, berjumpa kembali di channel kami, yaitu Habibiyah. Kita doakan selalu, mudah-mudahan selalu Allah limpahkan rahmat dan kesejahteraan buat kita semua, dan mudah-mudahan selalu beri kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam video kali ini kita berjumpa kembali setelah kemarin kita telah berselawat bersama-sama. Hari ini kita sambung kembali dengan selawat yang lain. Mungkin buat video selanjutnya kita akan membuat video selawat juga, karena untuk ke depan mungkin sama-sama kita berselawat, daripada nggak ada gunanya juga kita buat video, jadi mendingan kita buat yang model selawat aja. Jadi kawan-kawan yang mungkin mau berselawat boleh juga, boleh dikirim videonya ke channel kami ataupun ke email muslimismail123@com. boleh dikirim biar kita upload, biar sama-sama kita bisa berselawat.
Jadi untuk kali ini sekian dulu videonya. Insyaallah ke depan kita sambung kembali dalam video sholawat ataupun lagu-lagu lainnya. Jadi sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.